Amaze iminsi 4383 itarengaho n'umwe ku ntebe y'icyubahiro mu nzu y'ikirenga ibarizwamo ubukungu faranga bw'igihugu. Iyi si inzu yo kwinjiramo uko wishakiye, ahubwo ihabwa intore n'intyoza mu bwenge bw'imari n'ifaranga. Ni inzu ihatswe n'abahanga mu mibare y'ifaranga, abazi gusesengura ubukungu no kubuhanga mu mpapuro. Abasesenguzi b'imari bayituyemo bazi politiki y'ifaranga mu buryo ntagereranywa. Mu nzu ibumbatiye ifaranga ry'igihugu hahurira abarwanyi b'imibare, abafite uburambe mu bukungu n'abashishozi ku mikorere y'isoko ryayo. Ni ahantu hatarangwamo abatware n'amarangamutima, ahubwo abahicaye bafite ibipimo bihamye by'imari n'ubukungu. Ku ntebe y'icyubahiro mu nzu ikomeye mu bukungu bw'igihugu amaze imyaka 12 adatezuka ku nshingano. Ni umwanya udapfa guhabwa uwo ari we wese, ahubwo wawugezeho abafite ubushishozi mu miyoborere y'ifaranga, imari n'ubukungu. Ni inzu y'amayobera ku batayizi, ariko ihuriramo abanyabukungu barobanuwe bazi igishushanyo cy'ifaranga n'uburyo rihagaze ku isoko. Ni ingoro itabamo nyirandakuzi, ahubwo yiberamo abahanga mu bucuruzi bw'isi n'abamenye uko ifaranga ritemba. Ni inzu akenshi iramutswa ba rurangiranwa mu bumenyi bw'imari n'amafaranga. Bamwe mu banyabukungu babubara no mu mpapuro, bazi neza politiki y'icyo bita ifaranga, ariko bazi gukorana neza n'abajejeta faranga, baba b'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Nize mpinduka muri banki nkuru y'u Rwanda, ese izo mpinduka zo zihatsiki? Ni Rusagara Muvuna nkiko Valence, iyi ni Seka News. Impinduka mu buyobozi bwa banki nkuru y'u Rwanda zasize Madamu Soraya Hakuziyaremye abaye guverineri wa mbere w'umugore uramukijwe iyi banki. Uyu akaba ari inzobere mu by'imari wabiminurije iyo mubera mu Burayi, akaba asimbuye John Rwangombwa wari umaze imyaka 12 ku buyobozi bukuru bw'iyi banki ihatse izindi mu Rwanda. Mu cyemezo cy'amateka cyatangajwe kuri wa kabiri tariki ya 25 Gashyantare 2025, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho Madamu Soraya Hakuziyaremye nka guverineri mushya wa banki nkuru y'u Rwanda, asimbuye John Rwangombwa wari umaze imyaka 12 kuri uwo mwanya kuva ku wa 25 Gashyantare 2013. Iyi gahunda yatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, ikaba yanditse Hakuziyaremye mu mateka nk'umugore wa mbere uyoboye Mbere. Guverineri ucyuye igihe John Rwangombwa, umuhanga mu by'ubukungu, yagize uruhare mu gukomeza umutekano w'ubukungu bw'u Rwanda no gusubiza ubukungu ku murongo nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Yarangije manda ya gatatu nk'uko itegeko nomero 55/2007 riteganya manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa. Mu bikorwa byamuranze harimo kuba yaragumishije igipimo cy'izamuka ry'ibiciro ku gipimo kiri hasi ya 5%. Yazamuye igipimo cy'ikwirakwizwa ry'imari ku bantu bakuru kigera kuri 94%, cyane cyane binyuze mu ikoranabuhanga. Yagize uruhare mu gutuma u Rwanda ruhinduka igicumbi cy'iterambere rya fintech mu karere. Guverineri mushya Soraya Hakuziyaremye yari umuyobozi wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda kuva muri Werurwe 2021, afite ubunararibonye bw'imyaka 25 mu rwego rw'imari mpuzamahanga. Itegeko nimero 55/2007 riteganya ko guverineri ashyirwaho na Perezida wa Repubulika, hanyuma agatorwa kandi akemezwa na Sena. Mu mirimo yakoze mbere harimo kuba yarabaye Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2021. Yashinze ikigo cya mbere cyigenga mu bujyana bw'imari mu Rwanda. Yabaye kandi umujyanama mukuru wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda mu mwaka wa 2012 kugeza 2014. Yakoze mu bigo mpuzamahanga nka BNP Paribas y'i Paris mu Bufaransa na ING Bank i Londres mu Bwongereza. Dr Nsengiyumva wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi muri 2018 ndetse akaba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi, niwe wagizwe umuyobozi wungirije mushya wa banki nkuru y'u Rwanda. Yize muri University of Leicester, akaba azibanda cyane ku guhuza politiki y'ifaranga n'inyungu z'ubukungu bushingiye ku bumenyi. Iyi mpinduka ikurikije amategeko agenga banki nkuru y'u Rwanda, harimo itegeko nimero 55/2007 rigenga ubuyobozi bwa banki nkuru y'u Rwanda. Rivuga ko Perezida wa Repubulika agena guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda bikemezwa na Sena nk'uko biteganywa n'ingingo ya 12 y'iri tegeko. Iri tegeko kandi rigena ko manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa kugira ngo habeho ubuyobozi buhamye nk'uko bigaragazwa n'ingingo ya 14 y'iri tegeko ryavuzwe haruguru. Ingingo ya 3 y'iri tegeko ivuga ko Beneri ifite uburenganzira busesuye bwo gufata ibyemezo kuri politiki y'ifaranga nta kwivanga kwa politiki. Naho ingingo ya 5 y'iri tegeko ikayiha inshingano yo gutanga amafaranga, kugenzura ububiko bw'amadevize no kugenzura urwego rw'imari. Soraya Hakuziyaremye aje nk'umuyobozi w'impinduka n'iterambere. Soraya Hakuziyaremye yavukiye i Buruseli mu Bubiligi ku babyeyi b'impunzi b'Abanyarwanda, aza gutaha afite imyaka 5. Yize kuri Aperogunga na Ecole Belge de Kigali, aho yari umuhanga cyane mu bijyanye n'imibare. Icyiciro cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi n'uburezi, Commercial Engineering and Finance, yakize muri Université Libre de Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Standard School of Global Management muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho yize icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bucuruzi mpuzamahanga.
afite ubunararibonye mu rwego rw'imari kuko yayoboye ibikorwa byo gucunga inguzanyo muri BNP Paribas i Paris mu Bufaransa. Yatanze inama ku bijyanye n'ubucuruzi hagati y'Uburayi na Afurika muri ING Bank y'i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Bimwe mu bibazo yitezweho gukemura no kwitaho harimo guteza imbere ifaranga rikoreshwa mu ikoranabuhanga no kunoza gahunda ya Beneri ya Central Bank Digital Currency. Harimo kandi gahunda y'imari ishyigikira ibidukikije ariyo gukomeza gukusanya amafaranga y'ibikorwa by'iterambere rirambye binyuze muri Green Bonds. Harimo kandi gahunda y'isaranganya-mutungo mu karere birimo guhuza politiki y'ifaranga n'iy'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC mu rwego rwo kwinjira muri Monetary Union. Iyi mpinduka mu buyobozi bwa Banki Nkuru y'u Rwanda ni ikimenyetso cy'ubushake bw'u Rwanda mu guteza imbere uburinganire ndetse no gushyira imbere abanyamwuga mu nzego z'imari. Soraya Hakuziyaremye ayoboye Banki Nkuru y'u Rwanda mu gihe ubukungu bw'u Rwanda burimo kuzamuka kandi akaba afite inshingano zo gukomeza gukemura ibibazo by'ubukungu ku rwego rw'isi no kwagura serivisi z'imari mu banyarwanda bose. Ndabashimiye mwakoze kubana nanjye, nari Rusagara Muvunanyiko Valence, mukomeze kugira umunsi mwiza.